gusoza mu myanya myiza ndetse n'abadashaka kumanuka mu cyiciro cya kabiri. Imibare yatangiye kuba mike ku byo bagomba gukora. Buri kipe yose irimo gucunga iyo bahanganye. Umunsi wa 24 wa shampiyona y'u Rwanda, imikino 8 yose yarakinwe. Kuva shampiyona y'umwaka yatangira nibwo habonetsemo ibitego byinshi. Uyu munsi wa 24 watsinzwe ibitego 21 byose. Byaranze uyu munsi wa 24 reka tubere ku wa gatandatu tariki 19 Mata kuri stade ya Ngoma, aho ikipe ya Muhazi United yakira ikipe ya Rayon Sport. Ni umukino amakipe yombi yagiye gukina akeneye gutsinda kuko Rayon Sport yifuzaga gukomeza guhanganira igikombe cya shampiyona. Muhazi United nayo yari ikeneye amanota kugira ngo yongere kwiha umutekano wo kuguma mu cyiciro cya mbere. Abariyo mbere y'uko umukino utangira icyo bashakaga gukwera kwisubiza umwanya wabo wa mbere. Ikintu cya mbere cyatumye ngera inaha ni nabwo bwa mbere nari mpageze. Nari mfite amatsiko yo kureba Ingoma, ariko noneho by'umwihariko nk'ikipe yacu dukunda itsindwa tukaburara, turashaka amanota 3. Nicyo cyaduhagurukije. Niba twaraye Rwantambi, abantu b'ababyeyi twaje gufatira ikipe ry'iburyo kugira ngo amanota 3 aboneke bidasubirwa. Ngiye gusubira n'ibyanjye. Iriya ntebe y'ubwama bayicayemo bari kwisiga ibyondo si yabo. Uyu mwaka nabahaye gasopo. Mbere y'uko uyu mukino utangira hafashwe umunota umwe wo kwibuka abishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Umutoza wa Rayon Sport Rwaka Claude yarongeye kugira icyizere Erenga Kanga ndetse na Shimimana Fabrice yakiniye umukino we wa mbere mu ikipe ya Rayon Sport kubera ibura rya Bugingo Hakim wari ufite amakarita 3 y'umuhondo. Umukino watangiye utuje, amakipe yombi akinira hagati mu kibuga cyane, nta buryo bufatika bwigize buboneka mu minota ya mbere. Ku munota wa 15 Rayon Sport yabonye uburyo bwa mbere ku mupira Erenga Kanga yazamukanye ahohereza Iragwa Haji ashatse kwishyira mu izamu ushyirwa muri koroneri na myugaro wa Muhazi United wari witambitse. Iyi koroneri yatewe na Muhire Keve, umupira usanga Rukunda Abdurrahman ukozeho uca ku ruhande rw'izamu. Ku munota 22 Rayon Sport yahushije uburyo bwo gufungura amazamu ku mupira Biramahira Abedi yananiwe kubyaza umusaruro. Umupira watakajwe na Muhazi United awuteye ufatwa n'umunyezamu Amani abanje kwiyongeza. Kugeza ku munota wa 30 Muhazi United yaraguwe no kwibona mu mukino, akazi gakomeye kari karimo gakorwa n'umunyezamu Twagirayezu Amani wari urimo kuramo imipira myinshi ya Rayon Sport. Ku munota wa 34 Rayon Sport yarushaga Muhazi United, yabonye uburyo bw'igitego ku ishoti rikomeye ryatewe na Rukunda Abdurrahman ari muri metero 25. Umupira ushyirwa muri korone n'umunyezamu wa Muhazi United Twagirayezu Amani. Igice cya mbere cyarangiye amakipe yombi anganyije ubusa ku busa. Mu gice cya kabiri ikipe ya Rayon Sport yakomeje gusatira ishaka igitego, harimo uburyo bwabonetse ku munota 49 ku mupira wahinduwe mu rubuga rw'amahina usanga Erenga Kanga ateye ishoti rikomeye, umupira ujya hanze. Ku munota 54 Rayon Sport yakoze impinduka, Azizi Basani na Ishimwe Fisto basimbura Rukunda Abdurrahman na Iragwa Haji. Ku munota 56 Rayon Sport yahushije uburyo bwabazwe ku mupira watewe na Yusuf Dianye n'umutwe ukurwamo na Twagirayezu Amani nyuma ya koroneri yari itewe na Keve Muhire. Ku munota 34 umutoza Rwaka Claude yakoze impinduka za kabiri, Erenga Kanga asimburwa na Adama Bagayego. Izi mpinduka zahise zitanga umusaruro nyuma y'umunota umwe. Adama Bagayego yafunguye amazamu atsindishije umutwe ku mupira uteretse watewe na Umbarenga Fitina ukurwamo n'umunyezamu Amani, usanga uyu munyamari awushyira mu izamu. Kofra Rayon Sport Bagayogo Shushureya Adama Bagayogo. Rayon Sport yarushaga Muhazi United yatsinze igitego cya kabiri ku munota 38 cyatsinzwe na Biramahire Abedi ku ishoti yatereye kure. Umunyezamu Amani wari imbere abona umupira ujya mu izamu. Atasi yarizamu kirisho kure cyane Aritakuma
ishoti riremereye cyane rimanukiramo Mowabu the mother of all bomb Rayon. Ku minota 78 Rayon Sport yahushije uburyo bwabazwe bw'igitego cya gatatu ku mupira Biramaheri Abedi yacomekewe yinjira mu rubuga rw'amahina ateye mu izamu Twagirayezu Amani umupira awushyira muri koroneri itaragize icyo itanga. Umukino warangiye Rayon Sport itsinze Muhazi United ibitego biri ku busa yongera kwisubiza umwanya wayo wa mbere ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona y'u Rwanda n'amanota 50 irusha ikipe ya PRS ku mwanya wa kabiri n'amanota 2 mbere yuko ikina n'ikipe ya Etincelle ku cyumweru. Abareba ngo nta kindi barimo gushaka no gutanga ubutumwa gusa. Urana ko tunezerewe kandi turishimye nawe urabibona aka kanya ni ukuvuga ngo ngiye ikintu babwiye muvandimwe namwe abanyamakuru mutureberere ejo n'ejo buriri bizongera aya makosa yo kuvuga ngo bajimije amatara aya makosa yo kuvuga ngo bazanye ibintu muri stade ntabwo tukibishaka muri stade. Turashaka ko hazamo amahoro hakazamo ubumwe bw'ubutatu butagatifu muri football yo mu Rwanda. Ngaho nawe ibibaza amezi kuva shampiyona yatangira umwanya wa mbere none shampiyona igiye kurangira reka tuyitizemo gatoya ariko igikombe ni icyacu. Hari ikintu nshaka kuvuga mumbabarire ntimubikuremo ndashaka kuvuga kuri Kamarade ntabwo ari we Ferwafa Rwaka Claude uri gutoza ikipe ya Rayon Sport ngo gahunda ntabwo bigize bayivaho ngiracyari igikombe. Byo ikipe yo imaze igihe iri mu bibi bura ikintu kiba kigoye ni ukubona amanota 3 iyo mubashe kubona amanota 3 umwuka wongera ukaba mwiza muri rusange vestiaire byose ndibaza yuko ubu ngubu ubwo tubashe gutsinda biraduha morale biraduha n'abayobozi kwitega kutuba hafi twese hamwe tugafatiraho ku mikino yose isigaye. Navuga yuko amahirwe aracyarahari menshi cyane imikino 7 isigaye ni myinshi cyane ubu ngubu twebye icyo tureba ni match kuri match yacu. Abariyo bari bishimye kuwa gatandatu ariko abakunzi b'ikipe ya PRS na APR muri rusange nabo baraye bakubita agatoki ku kandi bavuga ko bagomba gusubirana umwanya wabo wa mbere. Amasaha nayo ntabwo yigize ariko kugenda ahubwo saa 9 zarageze ku cyumweru APRS yakira ikipe ya Etincelle kuri Kigali Pele Stadium. Umutoza wa APRS Darko Novic yari yongeye kugira icyizere Tuyisenga Arsene mubanza mu kibuga. APRS yagiye gukina umukino isabwa gutsinda ngo yisuze umwanya wayo wa mbere kuko yarushwaga amanota 2 na Rayon Sport ya mbere. Etincelle nayo yashakaga amanota yo gukomeza kwifasha kwizera kuguma mu cyiciro cya mbere nta nkomyi. APRS yatangiye umukino isatira cyane mu izamu rya Etincelle ishaka igitego cya mbere hari umupira Jibril Watara yinjanye akinana na Ruboneka aho umusubije ukinwa nabi ugarukira Ruboneka Jean Bosco awindiye mu izamu. Mamadusi na Arsene bananirwa kuwutsinda ufatwa neza na Nishimwe Moise. Ku munota wa 7 Rutayisire Amani yakiniye nabi Lamine Ba ikosa ryahanwe na Ruboneka Jean Bosco umupira awushyira mu rubuga rw'amahina. Jibril Watara akinirwa nabi akubiswe ukuguru umusifuzi atanga penalty. Iyi penalty yinjijwe neza na Jibril Sheikh Watara yuzuza igitego cya gatandatu muri shampiyona y'u Rwanda yagezemo muri Mutarama 2025. Ku munota wa 12 APRS yasatiraga cyane yabonye amahirwe yo gutsinda igitego cya kabiri ku mupira Tuyisenga Arsene yananiwe gutsinda uhawe na Ruboneka. Umunyezamu Nishimwe Moise aragoboka umupira arawufata. Ku munota 25 Etincelle yabonye uburyo bukomeye bwo kwishyura igitego yari yatsinzwe ku mupira Robert Mukogorya ku ikosa ryari rikozwe na Lamine Ba yateye ishoti rikomeye ariko rikurwamo na Ishimwe Pierre mbere ko niyo mugabo Claude akiza izamu. Ku munota 28 APRS yakoze impinduka Nshimiyimana Yunus warovunitse asimburwa na Riyiswane. Ku munota 37 Jibril Watara yinjanye umupira mu rubuga rw'amahina awutanga ku ruhande kwa Byiringiro Gilbert ahundiye mu izamu Mamadusi ashatse kuwutera yigaramye umupira ujya ku ruhande. Mbere y'uko igice cya mbere kirangira umusifuzi yakane yongeye iminota 3 y'inyongera. Ku munota wa mbere w'inyongera Sheikh Jibril Watara yatsindiye APRS igitego cya kabiri cy'umutwe ku mupira wari uvuye muri koroneri yaritewe na Ruboneka Jean Bosco. Uyu munya Burkina Faso yahise yuzuza igitego cya 7 muri shampiyona y'u Rwanda. Ruboneka Jean Bosco Ruboneka arayicongamo igice cya mbere cyarangiye APRS itsinze ikipe ya Etincelle ibitego 2 ku busa bya Sheikh Jibril Watara. Mu gice cya kabiri ikipe ya Etincelle yagarukanye imbaraga itangira ishaka kwishyura nibura igitego kimwe. Ku munota 51 Etincelle yabonye uburyo bwo kwishyura ku ishoti rikomeye ryatewe na Ishimwe Jabiru ari inyuma y'urubuga rw'amahina. Ishimwe Pierre arasimbuka umupira awushyira muri koroneri. Ku munota 54 Etincelle yakinaga neza yabonye penalty ku mupira Ruboneka Jean Bosco yakoze mu rubuga rw'amahina nyuma yo gukurwaho na Pichu. Iyi penalty yinjijwe neza na Nsayimana Hussein
ku munota 60 ekipe ya Etincelle yahushe igitego cyabazwe ku mupira Frank yinjanye asize ba myugara wa APR ananirwa kuri umunyezamu Ishimwe Pierre wari wasohotse umupira awutera ku ruhande. Ku munota 32 APR FC yakoze impinduka Mugisha Gilbert na Victor Mbahoma basimbura Mamadusi ndetse na Tuyisenga Arsene. Ku munota 36 Ishimwe Pierre yongeye gutabara ikipe ya APR FC akuramo umupira wari utewe na Kawesa nyuma yo kuherezwa na Ishimwe Jabiro. Ku munota 78 ikipe ya Etincelle yabonye igitego cya kabiri cyinjijwe na Ishimwe Jabiro ku mupira mwiza yahawe mu rubuga rw'amahina ari umunyezamu Ishimwe Pierre. Atasi ikindi gitego Atasireka tureba Etincelle imbere yazo aterekamo neza cyane ndani. Umukino warangiye ikipe ya Etincelle inganyije na APR FC ibitego 2-2. Abakunzi b'ikipe ya APR FC uretse agahinda baterwa na Darikonovic ngo baracyafite icyizere. Icyizere cyo kirahari nubwo hano byabibuze ariko nyine kuko nzi ikipe yanjye ukuntu imeze ntabwo byabura hari urubavu ndizeye ko tuzakura amanota 3. Agahinda karanyishe bro, agahinda karanyishe kabisa. Football turayikunda pe nk'abafana ba APR dukunda football ariko ahantu tugeze umutoza wacu yaturembeje. Umusaruro kuri stade iyo ikipe igizwe n'abantu 11 b'abahanga ukavanamo abakinnyi batanu b'abahanga bagize ikipe babanza mu ikipe habura iminota 30 ngo match irangire ukazanamo ababencheri bamaze umwaka sezo yose badakina icyo gihe hagiye buri mutoza nyabaki. Darikonovic wati ibi ni umupira w'amaguru uyu mwaka w'imikino ni muremure shampiyona izarangira mu matariki 20 cyangwa se 26 z'ukwa gatanu gusa ibyo ntacyo bivuze mwese murabizi ko shampiyona yabaye ndende kandi buri gihe cyose haba hari igitutu niyo waba uri ku mwanya wa mbere uyoboye shampiyona ukaba uri imbere n'amanota 2 cyangwa se urushwe inota rimwe rero igihe cyose haba hari igitutu kuri bo. Ubutumwa naho abakunzi ba APR FC nuko tugiye gukomeza kurwana kugeza shampiyona irangiye. Ikipe ya APR FC yagumye ku mwanya wa kabiri n'amanota 49 irushwe inota rimwe na Rayon Sport ya mbere nyuma y'imikino 24 wamaze gukina. Rayon Sport na APR FC umunsi wa 25 wa shampiyona y'u Rwanda aya makipe yombi azawukinira mu karere ka Rubavu mu mpera z'iki cyumweru. Rayon Sport izasura ikipe ya Etincelle mu gihe ikipe ya APR FC izaba yasuye ikipe ya Rutsiro Football Club.